Assalamu алейкум. Туғандар, сатуға ошо кулунду бээ чыгат экен. Россиядан келген данчак бээ экен. Кулун ургач экен. Кулактары чоң. Буту кол узун экен кулунда. Бээнин калак башын карагыла достор. Аттыкына окшойт экен жаныбар. Машалла, жакшы бээ издегендер туғандар энчиге. Көрөсүңөр мына кулун менен да узундуктарын карагыла. Бээнин үчү баш формалары да өтө сонун экен. Bastırıp koyuncu. Boyu tuğanda 1.66 iken beğeninçi. Ya, jeteleyi verin. Kulundan nokta salıp koyuptur. Beğeni görgülü tuğanlar. Uğruyenге çenep koyduk boyun. 1.66 çıktı. Aldı artı gelişken beyken tuğanlar. Kolda turatken uşunay. Kulunun da karagıla çötü sonun ken. Bazı kança ot, bazını aytıp koyun. 450 mingen tuğanlar. Şu kulunu menen şu dançak bet 450 minge koyun. Nemege yüzde koyun. Tuğanlara bir cüm oldu kulun. Hazır kulun tuğulgandan keyin aygır koyup olsa? Çok koyun. Kalasamına lüboy aygırdan koyup. Европа аттарыңызга коюп беребиз, эгер калагандарга. Бою туғандар 1.82, 1.80 бардыгы бар. Жакканы каласаңар өзүңөрдүн атыңар болбосо койдуруп беребиз. Ушул жерде каратып көзүнчө токтотуп беребиз, Өзүңөрдүн атыңар болсо өзүңөр кое аласыңар. Бээ туғандар өтө жакшы бээ. Көкүрөктөрү дагы үчү башы баары келишкен бээ. Азыр бир аз арыгыраак экен, кургакта турубу? Кургакта экен туғандар. Тоо ташка эле чыга элек экен. Кургакта турат экен үйдө. Садырбайт бирок, Bilmem onu sarımı. Çeşenler sadır diyeceğim. O çeşen. Ürtleri çok çotku eкен, Ürtleri sacayın. Jelinler göz. Bu Çeşniyeden gelgen mi? Çeşniyeden gelip tutuğanlar.